muri DRC Congo mu burasirazuba bwa Congo amasisi warikare ndetse n'ahandi za Kamanyora hose uyu munsi none hari kwera imirwano idasanzwe hagati y'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Bivuga ko rero iyi mirwano imaze imisi kandi cyane uyu munsi kari bwo yarushijeho kuba yakomera cyane nko mu gihe uyu munsi none n'ubundi mu bice bya warikare mu majyepfo ya Kivu ndetse mu majyaruguru ya Kivu warikare Rubero na Masisi uyu munsi havugiye amasasu adasanzwe ndetse n'indege zatagira abapilote zikaba nazo zifashishijwe muri rugamba. Ihuriro rya AFC M23 n'ubundi rutse gutangaza ko rirateganya n'ubundi kuva mu bice rigenzura arivuga ko n'ubundi rikomeje kurinda abaturage baryo ndetse no gukomeza ibikorwa byaryo muri ibyo bice. Bavuga yuko n'ubundi ngo badateze kuzava hari za Kamanyora za Masisi za Warikare za Rubero ndetse n'ahandi muri Kivu y'amajyepfo ndetse no muri Kivu y'amajyaruguru. Ariko rero uyu munsi ingabo za FARDC wazarendo ndetse na FDLR zikaba zagabye ibitero n'ubundi kuri uyu mutwe wa AFC M23 ngo ukaba warashwe bikomeye cyane ukaba washegeshwe n'ubundi n'intambara iri kwera bari guhangana na leta ya Congo. Ni RTV show rimwe ni Pazo umuhungu wanyu ndabakire muri aya makuru kandi nizere ko aho murere mumeze neza kandi mukwenje kugubwa neza muze tuyabanimo kandi tumenye uko byifashe hirya no hino. Areka rero nubundi aya makuru twakomeze nubundi hari ya murasirazuba bwa DRC Congo aho nubundi hari amakuru avuga yuko nubundi bikorwa bya za drone ndetse n'ibitero bya hato na hato bikomeje nubundi hagati y'impande zombi ubwo ni hagati ya AFC M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC. Ni mu mezi nubundi ashize nubundi hari n'abayobozi ba M23 nubundi bishwe murabyuka ko hari abayobozi bagiye bishwa nk'aba bari ingoma murabizi ko bapfuye mu bitero nubundi bya drone bya FARDC byakorerwaga hari nubundi muri Congo y'uburasirazuba ndetse muri Kivu y'amajyaruguru ndetse ari muri Kivu y'amajyepfo. Harimo n'ubundi rero wari umugira ngo murabizi ko uri ngoma yari umuvugizi n'ubundi w'igisirikare cya AFC M23 nawe ngira ngo murabizi ko yishwe. Uyu munsi rero n'ubundi mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo FARDC n'ubundi yakajije umutekano ndetse haraho n'ubundi bikorwa by'ubwikorezi n'urujya n'uruza n'ubundi byahagaze kubera impungenge z'umutekano kubera yuko FARDC ndetse n'ingabo n'abarwanyi ba Wazalendo na FDLR bivuga ko ngo iyi mihanda bagiye bayifunga cyane kuva n'ubundi muri Uvira. Vuga ko ngo ibintu byakomeje kuba ibibazo cyane kuko ngo AFC M23 n'ubundi ngisa n'isaha ngishobora kuba nyaho yahatunguka igatangira kuharasa cyangwa se igatangira gutezayo umutekano muke bivuze ko ariyo mpamvu ingendo zabaye zahagaze cyangwa se n'ibindi bikorwa byabaye bisubitswe muri kano kanya. Ku ruhande rwa diplomasi n'ubundi ibiganiro by'amahoro n'ubundi byari biri kugeragezwa n'ubundi mu biciye kugira ngo bebe byareba ko byaba hari muri Qatar ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afrika bikomeje n'ubundi kugenda bihugura ndetse binagenda bitanga amakuru ngo birebe ko hari icyakorwa ariko n'ubundi bigaragara ko ibiganiro bikomeje kugenda bigenda biguntege kandi ko nta n'amasezerano n'ubundi arambye ariko boneka kugira ngo ikibazo cyari muri DRC Congo muri Eastern Congo kibe cyakemuka. Ikindi kandi nuko uyu munsi none muri Eastern Congo hakomeje n'ubundi no kuba ibitero by'indi mitwe yitwaje intwaro nka IDF cyane muri Ituri na North Kivu cyangwa se Nord Kivu bikomeje n'ubundi kongera n'ubundi ikibazo cy'umutekano muke ahari muri Eastern Congo. Uyu munsi none rero biravuga ko n'ubundi ntabwo ari umutwe wa AFC M23 gusa muri Congo ahubwo hajemo n'indi mitwe idasanzwe ya IDF ikayo nayo yaje kugira ngo itangire kurwanya n'ubundi butegetsi bwa hariya Kinshasa. N'ubundi rero kugeza uyu munsi none umutwe wa AFC M23 n'ubundi ukomeje kugaragaza ko ukomeye cyane ndetse n'imbaraga nyinshi cyane mu bice by'ishyane bya hariya murasirazuba n'ubundi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyane muri Kivu y'amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'amajyepfo. Uyu munsi n'ubundi ukomeje kugenda biba ibibazo bikomeye cyane. AFC n'ubundi M23 ikomeje n'ubundi kugenzura ibice byinshi cyane yigaruriye n'ubundi harimo nka hafi ya Goma ndetse n'ahandi muri Ruchuru na Masisi ndetse hari naho n'ubundi ikomeje gusunika imbere ngo igende ifate n'ibindi bice naho ahandi n'ubundi ikagenda yisubiza inyuma kubera ibitero bya FARDC ndetse na Wazalendo. Bavuga ko n'ubundi Wazalendo ndetse na FARDC ngo uyu munsi none ndetse ngo n'abasirikare b'abarundi ngo bakomeje gukora akantu kadasanzwe hariya kuko AFC M23 nayo ngo gukubitwa umusubirizo uyu munsi none nayo yabuze ayicira ndetse nayo imira aka kamwanya nayo gayo iri kukubitwa nk'umwana muto cyane.
Ni mu gihe kandi n'ubundi amakuru akomeza avuga yuko n'ubundi mu minsi ishize habayeho n'ubundi mirwano ikomeye hagati ya AFC M23 ndetse na Wazalendo mu duce twa Rucuru, Kalehe, Minembwe ndetse na Uvira. Naho raporo n'ubundi za M23 n'ubundi zivuga yuko n'ubundi M23 n'ubundi hari aho yashoboye n'ubundi gusubiza inyuma Wazalendo ndetse ikanafata imidugudu imwe n'imwe muri biriya bice bya za Rucuru, Kalehe, Minembwe ndetse na Uvira. Kugeza aka kamwanya rero n'ubundi Minembwe, Uvira ndetse na za Kalehe na hariya na Rucuru, ngira ngo ko Uvira hoho AFC M23 n'ubundi yavuyeyo bitewe n'igitutu cy'abanyamerika ndetse n'izindi ngabo ndetse na leta ya Kongo ubwayo. Uyu munsi none rero ikaba n'ubundi za Kamanyola hafi n'ubundi y'ikibaya cya Rusizi cyangwa se Ruzizi nkuko bamwe babivuga. Bivuga ko rero uyu munsi none naho hari kubera imirwano ikomeye cyane. Bivuga ko bishoboka cyane ko uyu munsi none AFC M23 ishaka ko agiye kongera igasenyuka nkuko byakozwe za 2012 ikongera igasubira n'ubundi kuba iryamye mu mashyamba kubera yuko ngo yabuze itaribuze ko nayishinga ibirenge hariya muri Kongo. Ni mu gihe kandi n'ubundi AFC M23 ikomeje gutangaza ko ishaka ko habaho kwigenga kwa Kivu cyangwa se ikiswe Kivu Republic kugira ngo babashe kuba baha amahoro igihugu cyariya muri DRC ndetse banatanga amahoro hariya muri Eastern Congo. Ibi byose rero n'ubundi bikomeje kuba ibibazo cyane. Ni mu gihe n'ubundi FARDC iri gukoresha n'ubundi cyane drone ndetse n'indege za gisirikare n'ubundi mu kugaba ibitero ku birindiro bya M23 ndetse cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Naho AFC M23 n'ubundi nayo ikavuga ko n'ubundi ibitero biri kuyigabanyiriza cyangwa se kuyica intege ndetse no kugabanya umuvuduko wayo, ariko ngo n'ubundi ntabwo iteze kuzakina intwaro hasi ngo nuko Kongo ngo iri ku bitugu, ngo ahubwo n'ubundi izagumirwane paka umwuka wa nyuma cyangwa se humetse umwuka wa nyuma. Hari amakuru yonyesha umuvandimwe wanjye uri hariya za Kalehe yampaye mu kanya avuga ati hari amakuru avuga ko n'ubundi AFC M23 n'ubundi yakoze imyitozo n'amahugurwa ku bayobozi bashya barenga 400 b'inzego zayo. Ibintu rero n'ubundi bigaragaza ko iri kugerageza n'ubundi gukomeza kwiyubaka no gushyiraho ubuyobozi mu bice igenzura. Ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo hagaragaye n'ubundi imodoka mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice bya za Kamanyola hagaragaye imodoka irimo ipakira insoresore ndetse n'inkumi ibajyana ngo bagiye kwiga amasomo ya gisirikare ngo kugira ngo bazabe abasirikare ndetse babe n'abarwanyi bo mu mutwe n'ubundi wa AFC M23. Aka kamwanya rero n'ubundi nta kindi kiri gutangazwa nuko n'ubundi nubwo hari igitutu n'ubundi mpuzamahanga ndetse n'ibiganiro by'amahoro biri kuyagizwa n'ubundi hagati ya AFC M23 ndetse n'igihugu cya DRC. Biravuga ko n'ubundi AFC M23 n'ubundi iracyafite n'ubundi ubushobozi bwo kugenzura ibice byinshi cyane no gukomeza imirwano kuko n'ubundi ngo ntabwo ijya icika intege cyane. Nkuko rero mbikesha leta ziherutse n'ubundi gutangaza ko hari aho n'ubundi AFC M23 yaba ngo yarasubiye inyuma ku bushake kubera igitutu cya Amerika ndetse n'ibiganiro bya diplomasi kugira ngo barebe ko bakwemera bakumva cyangwa se bagahabwa umwanya n'ubundi mu butegetsi. Ku rundi ruhande n'ubundi ntago ari byo gusa n'ubundi ntago ari ikibazo cy'umutekano muke n'ubundi hariya muri Eastern Congo, ahubwo na Ebola muri Eastern Congo ikomeje kubica bigacika kuko imyagenda yica benshi kandi harimo n'abasirikare biratuma n'ibikorwa bya gisirikare bitagenda neza cyase n'ubuzima bw'abaturage ngo bube bwagenda neza hariya muri Eastern Congo. Uyu munsi none rero igihugu cya Congo kikaba ari kimwe mu bihugu byugarijwe cyane, ariko cyane muri Eastern Congo hari kubera intambara, hari kubera yo ibyorezo bikomeye cyane. Urumva ko ubuzima bw'abantu bahatuye buri mu kaga kandi nibazo umuntu atabona ngese arabisobanura gute. Uyu munsi rero n'ubundi amakuru ava hariya za Kamanyola, za Rucuru ndetse na za Kalehe na za Minembwe, Uvira ndetse n'ahandi bavuga ko n'ubundi rero FARDC ikomeje gukubita M23 isubiza inyuma ngo kandi ko nta muhwe ifite na nkeya. Ni mu gihe kandi n'ubundi Kisekedi yatangaje avuga yuko uyu munsi wa none ikiri buze gukurikiraho n'ubundi nuko ari buze n'ubundi kugira nabi AFC M23 ngo kandi bakayiremburana n'imizi yayo ngo kuri itazonya gutekereza kuba yakataka igihugu cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa ngibe yagegeza kubushyira hasi. Iyi ni RTV show rimwe rero ni Pazo umuhungu wanyu ndabakunda cyane mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Rero uyu mungoro bukomeze ubabere muhi